إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله طيبين طائرين معصومين، ولعنة الله على أعدائه مضلين مضلين. وبعد، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. bavandimwe bayisilamukazi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byose ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi waziranenge ahal bait. Bavandimwe, dukomeje kwibukiranya agaciro n'ibyiza mu gusabira intumwa y'Imana Muhammad n'abiwe baziranenge bo mu muryango wiwe. Ubushize muri episode zatambutse zibanziriza iyi ngiyi, twizemo tumenya ingingo z'ingenzi mu gusabira intumwa y'Imana n'abiwe baziranenge. Tubonamo yuko yuvuze Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tubona icyo bishatse kuvuga. Rero uyu munsi turakomeza kuri hadisi yakiriwe na Imamu Musa bin Jafar, ikaba yarayiturukije kuri sogokuru wiwe Amir Mu'minin salawatullahi alaihim ajma'in, aho abayahudi babazaga Imamu, ese hari fadaili intumwa y'Imana Muhammad yaba ifite, yaba ijya kungana n'izindi fadaili z'abandi bahanuzi, cyangwa zaba zirenze iz'abandi bahanuzi? Abayahudi bakomeza gutekereza, ariko banabaza Imamu, batekereza ko Allah subhanahu wa ta'ala ategeka abamarayika kunamira Adam. Bakibaza, se hari fadaili intumwa y'Imana Muhammad yaba ingana n'iyo ngiyo ifite, cyangwa yaba iruta iyo ngiyo? Faqala al-imam akavuga ati: waqad a'ata Allahu Muhammadan afdala min dhalika. Akavuga ati, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yahaye Muhammad fadaili niyo ngiyo. Akavuga ati: wa huwa anna Allah sallu alayhi, ati mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala ahundagazaho impuhwe ziwe ku ntumwa yiwe, ku muhanuzi we Muhammad. Akavuga ati: wa amuru malaikatahu an yusallu alayhi, akanategeka abamarayika yuko bamusabira izo mpuhwe. wa ta'abbada jami'u khalqihi bisalati alayhi, ibiremwa byose byategetswe nabyo gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, bikanasabira iki? Bikanasabira intumwa y'Imana illa yawmul qiyamah. Bavandimwe, intumwa Imamu mu gusubiza iyi fadaili intumwa y'Imana ifite, iyi ni fadaili ikomeye. Ubwabyo Allah subhanahu wa ta'ala ahundagazaho impuhwe ziwe ku ntumwa yiwe, ku muhanuzi wiwe, akanategeka n'abamarayika yuko bagira ute? Bamusabira izo mpuhwe, ndetse n'abemeramana. Al-Imam akoresha aya igira ati: inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aravuga ati, kwivuga ati mu by'ukuri Allah ahundagazaho impuhwe ze ku muhanuzi wiwe, ndetse n'abamarayika bakazimusabira. Yemwe abemeye, musabire impuhwe intumwa y'Imana, munamwifurize amahoro.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bavandimwe, tucyumva iyi hadisi n'iyi aya aho imamu asubiza abayahudi anakanakoresha iyi aya igira ati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallimu tasliman kathira. Rero ijambo tugiye kurisesengura kugira ngo twumve se iyi aya itegekwamo abamarayika ikanategekwamo n'abemeramana ko bakwiriye gusabira nde intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nituyisesengura neza tuzagera imbere tumenye tese iyo nibuye busobanuro mu gusabira intumwa y'Imana Muhammad. Rero iyo tubonamo ijambo as-salatu, iyi as-salatu fi ma'naha lughawiyya mu kirimi mu gisobanuro mu rurimi bivuga iki? Ad-du'a, ubusabe. As-salatu ubwabyo bisobanura iki? Ubusabe. Twifashishije aya Allah subhanahu wa ta'ala akoresha iri jambo as-salatu. Iri jambo as-salatu ryagarutse muri rivuga ati wa malaikatahu yusalluna, rikagaruka n'ahandi bavuga ati ya ayyuhalladhina amanu sallu, akoresha inshinga yo gutegeka fi'l amri, ategeka abemeramana ko mukwiriye gusabira intumwa y'Imana. Rero aho iyi salatu tubonye ko isobanura iki? Ubusabe, isobanura du'a, ubusabe. Rero twifashishije aya Allah subhanahu wa ta'ala akoreshamo as-salatu, aho ashaka avuga ati niki? Ubusabe. Aravuga ati inna salataka saqanun lahum, ati mu by'ukuri ubusabe bwawe nituze kuri bo. Yani iyi salataka bisobanura iki? Ubusabe bwawe. Ahanga tubonye ko salatu bisobanura iki? Ubusabe, ariyo du'a. Dukomeje kugira ngo tuze gusobanukirwa imbere ad-du'a, nusobanukirwa kakanu ngiye kongeraho biraza kudufasha imbere. Ad-du'a ubwabyo bifite iki? Types ebyiri. Hari ad-du'a ibadati wa du'a masalati. Yani ad-du'a ibadati ni ubusabe bwo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaba ari na du'a masalati, ubusabe bw'ibyifuzo. Rero iyi hagati y'ibibiri, izi du'a ubusabe ko ari bubiri, imbere ntuzatumenya ati se iyo turi gusabira intumwa y'Imana niyo du'a tuba turi gukora, abari du'a ibadati aho du'a masalati. Tubanje kureba ubusobanuro twikoresheje aya, ese du'a ibadati Nyagasani yabara bikoresheje he kugira ngo twumve ko bisobanuye ubusabe bwo kugandukira Allah. Aya ikagira ati bismillahir rahmanir rahim walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna, na bya bindi bisenga bitari Allah. Yani iyi ngiyi yad'una ikoreshejwe n'iki? Mu gusenga, ngo no kugandukira Imana, ariko bagandukiraga ibitari Allah. Bitari Allah ntacyo byigeze birema, ahubwo nabyo byararema. Ubwo addu'a ibadatu umvishe ko kugira ute? Kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nta kindi kintu ukwiriye kugandukira, ukwiriye gusenga keretse Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, dukomereje kuri du'a masalati, ubusabe bw'icyifuzo, aho tugiye kureba muri aya itwereka ko ari du'a, ari ubusabe bw'icyifuzo, aho bigira ati bismillahir rahmanir rahim kul ma ya'ba bikum rabbi lawla du'akum. Iyo bitaza kuba ugusaba kwanyu, yani iyo ni iki? Ni ubusabe bw'icyifuzo barifuje. Rero bavandimwe, umaze gusobanukirwa
ko salatu bisobanura iki? Bisobanura ubusabe. Ubu busabe bukaba bugizwe n'iki? Na types ebyiri: ubusabe bwo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala n'ubusabe bw'icyifuzo. Watawibaza maana as-salatu ala nabi wa alihi, ubuhe busobanuro mu gusabira intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe? Iyo tuvuze Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, iyi ni dua masalat. Ibi ni iki? N'ubusabe bw'icyifuzo. Tuba turi kwifuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba yuko yahundagazaho impuhwe ziwe ku ntumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe. Wahya ibadati, ni ibada, dua ibadati, la bimaana al-awwal, ariko bidafite iki igisobanuro n'icyambere. Ko igisobanuro cyambere twanyibonye ko ad-dua ibadati ari cyo ari kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Rero iyo turi gusabira intumwa y'Imana ntabwo tuba turi kugandukira intumwa y'Imana, ahubwo bila bimaana inna fiha thawabul azim, ahubwo igisobanuro cyayo niki? Nuko mu by'ukuri aba arimo iki? Thawaba, aba arimo ibyiza byinshi bituma ikiremwa muntu gikomeza kugira kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Rero iyo gusabira intumwa y'Imana uvuga Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ubwabyo niba twaratangiranye episode za mbere twabonye ko Allahumma ubwabyo usabye Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ubona mu tawhid an-nubuwa wa imam kabari ni dua. Rero ahangaha uratubyumva, uratubumva ko uvuze Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ila Allahumma gusa bishatse kuvuga iki? Yewe Mana, aho gushimangira ukwizera Imana ishobora byose. Iyo kabari yo tawhid, kabari kwemera Imana imwe rukumbi, akabari n'imvugo y'icyubahiro ukusanyirijemo amazina ya Allah meza, ikusanyijemo amazina meza ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifati n'ibirangantego biranga Allah subhanahu wa ta'ala. Akabari iki? Akabari dua y'ubusabe y'icyifuzo, kari ubusabe bw'icyifuzo. Insha Allah nuko twabisobanuye neza. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko harimo at-tawhidi, ukwemera Imana imwe rukumbi, ukwemera abahanuzi abahanuzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, no kwemera abayimamu. Kabari ni dua ubwabyo. Insha Allah ubutaha tuzaza dukomeza aho imamu bamubazaga ati ni gute Allah ahundagazaho impuhwe ziwe intumwa y'Imana? Ni gute Imana itegeka abamarayika ko basabira intumwa y'Imana? Ni gute Allah subhanahu wa ta'ala ategeka abemera Imana ko basabira intumwa y'Imana? Inshallah tuzabona igisubizo mu zindi episode. Wa ilahunna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.